Hey friends, welcome you guys to my channel, mga Anisha. But kini channel janga Anisha Khasi vlog. Di kumno Shillong baro ngayon pisha e klein bhat. Di okay, munta ka sni ngini sedang na green chili pork basu shed hi hayeng and plus kata but noodle. Di campus lam shukipor. Let's get started. Okay, te pa hang ni kani dari green chili pork nang tabat uni upalo, uni nga shibun and but noodle. Okay, tingini sedang no. Pajing bahap neng aingo imi try ni keporom ta sham chimni chumbam kurku pendap mi try ni kebam ni bam ta kating chumi aingo ke porom shmi amen di ngalai bang bat ngan sedang na kedo hap shim de ketimo mar bangan hap bam hi de ketiti Jing bang kadok bang bah jing bang bah te Hey guys, kadok kajang hibang juicy wow.
Hasan. Hey friends, welcome back. Di ketu kebam kebangabam mentang ngaladem and plus kataru ngaklem bunia kapor bam fitit balai namar bangla tangan shisha takadaw ngaklem bunia and nalar kataru ketu kado em lasngi ngabang ha sakasat. Namar fitit balai ketu kado kolong bangi dang kasin ke baningkong bangi dang pesang mata namar balai ba ngi ong oking in pesang da kado ayu menta kasni hadiran tu ngi yo idea bangin lihat da kado green chili pork da hadiran tu tangba kalong wow kabang shisha guys di ke video jangan bamtas ni kalong tangkat ni hila da fi itanal sengoba ban like ban share ban comments baru ban subscribe ke channel jangan baru parlok ada dei ba fidang mon thamai ke channel jangan sengoba ban klik bell icon kena ma film miss ki video ki bang update thamai tem tal sing tangkat ni hila saya kendo biang pada fi ke next video see ya.